dumedisa re le amelo konong ya One Free State Television Dihlooho tsa ditaba ka jeno re bona jwalo ha basebeletsi ba company ya 360 Concrete kwana Bloemfontein bana ba boetse ba ipelaetsa ka lebaka la ditsela tse kapa diketsahalo tse sa tsamaeng motjheng wa tadi ka mora hore ba tle ba ske ba lefuwa ditjhelete tsa bona jwalo moeledi wa company kapa moetapele wa yona o na le siko ho tla hlapa malotsana ka tsentseng di etsala fela o boletse hore o santse a batlana le boramatsete o tla tsetela company ena hore dintho di tle di kgutlelle setlwaeding. Ha se mo he khaitsela ka re shebe jole he tafoleng ya rena ya ditaba tsa dipapadi hopola hore ka nnete he mafelo ana beke a tla phetela jole he ka noto e hodimo e le papagina ya bolo ya maoto mo tireta bona jole ha ile re batlhabadi ba ntwa ba mela jole hlopha sena sa Amakhosi mme re bona jole ha ile re tse le rona ka nnete dintse di etsahala hlopeng sene sa AmaZulu ba tsebisa jole he ba kotlisi ba bona ba batjha montso sa lebaletsane tsa the Kali knockout ka nnete he lutho e se yentswe mme o tla ba monate papading ena ya bolo ya maoto. Zimkita Mepha hammoho le Pinki ba boletse hore o tlo dula o dutse jwalo hobane re tla nne re tswela pele ona le tsa ditaba ha letsatsi le ntse le phahame.